At di man nanti kayo mi Jenna Almoy, tekas manang biyanang. Hello kada kayo amin na imbag nga orasyo. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoy te drama. Kapadasa ni Kabsat Santi sa napud no nagantin tay drama. Ngam na baraman pa kablaaw kada Nora de la Cruz dita Canada, Marisa Abondo dita Oman, ken manipud mat kani Francis Lopez, kablawan na ti pamilya Lopez dita Santiago City. Kasti man ti kunani Kabsat Santi. Dirma ng biyanang, ada anak ko nga da asawa na ngam gaputa kanayon ti panagapada kanayon mat nga gawid ti anak ko iti balay mi. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Naimbang nga orasyo, tatang. Tatang. Ha? Nay, apay, anyat sang-sangitam lora anak ko. Kan, apay na kita nagdatakil abag. Malala, sumrek kayo man pa'y. Agyaman kami, tatang. Apay, anyat sang-sangitan to'y anak ko nga'y, garay. Tangay saan kami mutin nga kinkinawatan ni tanakyo. Nasaysaya at lang agsina kami. Sakbay nga aglinnawan kami, tatang. Iso nga umay ko isublian na saya at nilori kada kayo. Lore, pudno ay ang agsina kayo, dito'y barumbado nga asawam. Huwag tatang. Diyak kumapay kayat nga agsina kami nga may sumatag pilit. Iso tinang yimpaki kadagiti kawusmi iti apo ko yo. Makauma nga minang ti kanayon a panagapat, alori. Kanayon kang agimon. Kat awan mo't mading aramid ko. Awang nga. Sa anak nga gimon awan rason. Mala, husto daytan. Ala, pumano kan garay. Nung nauma kan itanak ko, nakarkaro pa'y anauma akin kan amanugang ko. Tatang, urnusin tayo kumatinagbatan mi kanigari. Diyak kayat ngagsina kami. Di nakalangarod pagan anon, ipilit mo pa'y latibagim kan kuana. No sina ko nana, sinabaon. Mala, manganan lore. Usto daytan na pa nagluluam. Itay ka pa'y la alwa-alwa. Iro nga ab mo nga min tapno maminsan ang mairwar mo ti sakit ti barukong mau. Ala, mangan ka pa'y. Ituloy mo to numadamdama ti panagluam. Tanay, lumamiisan ti makan. Saan ka mabisin, tatang? Kit no agsakit ka, di nakarakaron a problema. Asinot mga iwan itanak mo no agsakit ka. Asinot agtrabaho para keng kuana. Alangan ada kami kininanang mo. Kat amumot abakit kinlakay kamay. Tatang. Iso masapul nga agbaling ka anatibker. Di ka pa idagal ka nagiti pagdaldalanam italore. Mala, mangan kan. Pilitem ti mangan ure basit laeng. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Kaasimot ti anak talakay. Nakalidlid ay latan. Maikulkulang akan ayon. Kat anusan na ati kas tama paspasamak ken kuana. Tanaki asawa mo't ngamin adagos ide. Imbagak lang nga rod idin nga agtrabaho pa'y nga umuna. Sa makiasawa, ngam inununa na mo't ti asawa. Ay, Sa ita, nagsinadamot laeng. kaasi ti apo ko ta. Awan madakkelan ang ama. Kat siya kun at agbalin nga amana. Di da nga rod kayat ti anaktan, ipilit na kitdain. No sina ti kayat na, palugudan ta. Ngam, masapol nga itid na ti pagribangan na iti putot na. Di dan samot nagsaritaan iti anak taday ta. Payabak to dito'y balay. Diyak kayat ti mapan iti balay da. Ta dito iti pagsasaritaan tayo. Maipapan iti sustento ti apo ko taken kuana. Bakit? Papayaban nak ti ama ni Lori di balay da, nanang. Apay ka now. No isot ada kasapulan na di isot umay dito'y balay. Adda ka no pagsasaritaan, may papan ka no iti apo ko yo. Sumurutak ka day, garay. Saan siguro, nanang? Sa nabalay, kabalak na ito eh. Diyak kaya't ama iraman kayo ang ma-stress iti pagdaldalanak ita iti pamilya. Ay sumurutak langan, tap na amok mait, no anyat pagsaritaan niyaw, anak ko. Ala, agtugaw kayo, gare. Agyaman kami, tatang. Pinaayaban ka taadda na lipatam. Kasanugayam ti sustento ti anak yo kin ni Lore. Masapol nga ited mo ti pagrebangam nga amana. Tamumot nga wan trabaho ni Lore. Wen, tatang.
Itid ko ti sustento ta anak ko. Kasano ti panangted mo? Linawas, wano? Excuse me. Binulan ati panangtad na iti sustento ta binulan mo lat sweldo na. Apay, san akin sinas kin katapusan na ya? Binulan nga rod laang ti sweldo na. Sika ti kasarsaritak garay. Sige, mangtedak iti kinsinas katapusan tatang. Manaw ti itid mo, masapul ang nalawag amin asaritaan tayaw. Ken masapul ano anyat nagsaritaan, tung palam, garay. Wain tatang. Panagkunak. Nasaysayat siguro no mapantayo jay barangay hall. Tay jay ti pagsasaritaan tayaw. Saan na dito'y balayaw, abalayan? Saanan na masapol? Dito'y tayo latan, takababain no mapantay pelayjay. Basta tung palan nyo titulagan, tapno awan rumswa a problema. Rumuarak pa'y nanang, tatang. Inakagsapol iti trabaho. Anya trabaho ti sapulem ngay anak ko. Kompormin ano anyat bakante, tatang. Agan-anad ka iti iruruar mo, Lore. Ano usam ti agtrabaho para iti anak mo? Uwan nanang. Apay, talaga nga taasaanan ang maurnos ti amin kada kayo iti asawa, manakaw. Mangnamnama aklat taa ama ornos laang nanang. Jak mapukawan iti namnama. Di ka unay mangnamnama anak ko, tanarigat ti mapaay. Panagriknak kami iti dayjagari kat kaslaawanan plano na amang urnos iti amin kada kayo. Iso alipate mo. Jaylatan sustento ti anak mo ti kamatem kenkwana, anak ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay, nanakarpya. Nasaya at nasabat ka dito, Ili. Apay, asino di nakita ka akadwa ni Gary nga anak mo? Napintas mo't abalasang? Kaano mata nakita mare? Idi na minsan nakalman, kakibkibin na mo't nana. Ay, kwa. Apay, nakasapol adagosan iti sa baling asawa na nana. Ay, wang nga rod. Nang isang pagkit din iti nubyan ay di balay. Kuna nga oray saan ko man ang mga asawa na madamay sang penan. Aya, kasing sinadapay lang kinilore, ada-adagos kasukat na, ay nagpardas mo't nana. Awang mabalin ko Kasta mo ti kaya na. Binagbagaak mo. Nga mawamadanggan na. Tata Sante, naimbag tanadanon kayo dito'y balayaw. Adda baro adamag. Anya day tamare. Adamag gaya man baro nga asawa ni Garay. Anya? Kunak tupay kahit. Hustok tatap ko. Iso akas jay lakalaka na ti panangisinan iti anak ko. Taadang agpay so babae na. Sigod siguron a babae na dayjay. Diyak mo atata, nakitak ngamin idaan nagkuyog idi na minsan. Dinamag ko kininanang na, tapinan ko no husto tinakitak. Katwan ka no, adain sangput na babae ijay balayda. Ay, awanan ba inday dya alalaki? O sige tata mapanakon, indagas ko lang nga impadamag tinamwak. Bayam no addan sa bali nga asawa na. Nagsinadamutan kin ni Lore. Wana, yung kasinsina da lang. Nakasapul adagos iti sabali nga asawa na. Ti ko namkid sigo day nakabit na dayjay. Sante, awan bibiyang taditan lakay. Tanagsinada nga rudon iti anak ta. Ay, basta di naliplipatan ti saritaan tayo. Ti may papan iti sustento ti apo ko ta. Tano agpalya. Dakas kanyak da jagaray. Nagadayo mo ti pagtrabahwamon ngayon ako. At dadagitay gagayam ko ijay nanang. Iso dati mangisar kanya kiti pagtrabahwak. Anya ngay atrabaho ti Sirkam. Pabrika ka no mo dayjay. Kan makiabang ak iti pagababangan da balay. Makibingay ako na iti abang. Ala, katagan-anad ka nga rod ijay anak ko. No adawayam, agawid ka, tasarong karam ti anak mo. Uwan nanang. Kenog sweldo ka, ipauit mo adagos, tanay. Dumakdakilan ti anak mo. Umadadon ti paggastusan na. Uwan tatang. Di ka makiasasawan. Di mo toltuladan da agare. Kumaano saan kayo ang nagkasarta iso. Uwan tatang. Ipa may saklatan ti atensyon ko iti anak ko.
para iti anak ko ti panagtrabaho. Katapusan itan garay. Di kamot agpariknan. Iso nga imaya kun dito'y balayaw. Ha? Ay, sumrek kayo pa tatang. Di na kun awagan iti tatang. Tas sininaam nga rudan di anak ko. Tata, kunam latan kanyak. Sumrek kayo pa nga rod tatang. Talag ti kwarta iti silid. Saanin? Dituyak latan ayan tiri daw. Urayak dituyan. Tagur-uray ta inarkilak at tricycle. Mabit lang nga rod tata. Nay, sobra ka pa'y Saanan, tagdardarasak. Naibos nga minin ti diaper ni Balong. Pati gatas na, basitan. Iso nga umay ko alaanin ti sustinto na kinigare. Ang anya di inda nunda kanyak, abalayan. Ibagbagam ka no asigod akabit ni Gary di asawa na ita. Tapno ibagakkan kanya, kam amo dalaeng iti may kadwa nga asawa na. Saan na akabit dayjay? Di mo kumamat konsensyen ti madi nga inaramid ti anak mo. Amom akasado, ng pinalubusam ang mga asawa manan. Binagbaga akmat, nga mawamot denggan na. Anya mabalin ko nga balayan. Di na ko nawagan ita balayan. Tanagsinan dagitan nakta. Awagan naklatan itinagan ko asante. At 20 kwarta, tata. Mano daytoy? Bilangan nyo, tata. Awan suruk ken awan kurang na dayta. Sige, mapanak nga rudan. Taynak gumatangan iti diaper ken gatas. Tata, masikugmat gaya man di asawa ni Gary. Kastaya, dakpay ngamin nakikita kay. Nagdakkel mo't jay tiyan na. Di ka sanungay dayta. At danton kabingay di apukom iti sustento. Ay, di na mabalin akisayan ti sustinto na iti anak na. Rumbangkit di kumaanayunan na. Tadumakdakkelan ti putot na. Umad-adon ti paggastusan na. Sige nga rod tatatanay, inak pa'y agluto. Naidagasak lang. Sige. Papanamla kay, Iye balay dagare. nay anyat ko ijay, kaalalam mo ti allowance ni Balong idi na minsan alawas. Masapul alinawas itan ti panangted na iti sustento itapo ko ta. Ken masapul anayunan na. Anya, no anya ti saritaan nyo iti, isu at isurutem. Ay saan, tanay? Umad-adon ti kasapulan ti apo ko ta. Sige, mapana ko. Nay, si Kamanan, Di mo tagidaksan ti kanayon ay umay ko dito'y balayaw. Tamumot ti makagapo. wen ngam kalaalam la iti kwartay di na panalawas. Apay mangala Kamanan. Agiskwela kan samatan dito balay may. Ay, awan bibiyang ko. Oran niya pa iti sawan niyo kanyak. Basta itad ni Gary ti pagribangan na itapo ko. Ayan ni Gary. Mabit lang nga raw, tayabak. Nayunam ti nagsasaritaan tayo agatad asustento ti anak mo, Gary. Apay nga tata. Sapay umadanin ti panagpas nga iti asawak. Awan bibiyang ko di ta asawam. Basta nayunam ti sustento ti apok. Tadumakdakkel ti paggastusan na. Napilin iti masida. Ti kayat na, pasig akarne ti sidan na. Di na kayat tagsidsida iti ase-ase. Ken 3 times a day nga agmerenda. Aggatas ken daddo mapay. Di yung amin spoiled dun iti makan atata. Madimot laeng na masubraan na ti mangan. Apay, imuta mo di putot mo, Gary. Gaputad dan dun sa bali a putot mo. Apay, di mo ammo amabalin na ka nga idarom ti anak ko, no agkamkamali ka? Tandaan nam anagkasar kayo kinilore. Iso amabalin na ka nga idarom, no kayat na. Tata, no di mo kayat ti maidarom, patgam ti kayat ko, tapara mo'tla iti anak mo daytoy. Nagkunang amin ang mga sawa ka manan. Imbes nga ipamaysam ti atensyon mo iti putot mo, kita man di anak ko. Jailat ta anak na, tinangibukbukan na iti atensyon na. Saanin anak irelasyon iti sa balay. O niya, umanugot ka iti kondisyon ko, ano saan? Sige Wen, tata. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nana, pinanayunan samot kanu ni Tata Santi ti sustento ti apo ko yung ni Gary. Naamwak day ta iti ina ni Gary. Ay, wen nga rood,
Dila agbaba inday jay nga asawa. Husto lang ang mati naramid ni Tata Sante, nana. Nguminginan ti gagatangan ni Tan. Kan mabalin ka de, Mare. Sardengam man ti agidandanon iti damag iti agsinumbangir a pamilya. Pangaasim. Ha? No adda madamag mo iti pamilya mi, idanon mo ijay bangir a pamilya. No addamat maamwam ijay bangir a pamilya, idanon mo ditoy. Nagagat kalaunay nga agipadpadamag balasang ko. Ha? Pasensya kan, ngem kagurak ngamin tinagatel ti dila na. Tanudad duma, manay nayunan kan makiskis sayan ti maidandanon adamag nukwa. Jakmat na inayunan kan kiskisayan ti padpadamag ko, nana. Ay basta, di kan umay dito'y balay, Mari. Taday tamot laag sagsagap iti padpadamag mo ter aramidem. Kagurak ti kastang aramid ti tao. Apay, di ka aggarden ita, Sante, panagtututon. Saanan? Oray tadapay mo't kwartata. Na, kwarta ni balong ti kwarta nga dakan ka. Saan ta a kwarta? Kat isumot lang datamot ti mga sa asikason ko na. Katapay, namnamaamlatan ti ititid ni Gary a kwarta. Numuna kat saanan nga agpawpaw iti kwarta ni Lure. Sana bale, taumdas mo't itid ni garing alawas ni Balong. Umdas kada tayo talo. Apay, nagpanayon ka manen aya. Wana, tanusan ngagtong palitikayat ko da gari. Durugak ni Lure tay darumnan. Dakkel ti karbengan ni Lure ngagdarom, tanang asawa iti sa bali ni Gare. Naimbag di anak ta, tasan anak ya asawa. Iso ang mabalin na tagdarom no kayat na. Ay nasaanan day ta darum-darum. Baybay am daytan. Ay, talaga nga idarom ni Lore day Gare, no agpalya amang ted iti sustento bakay. Iso adi nalapad padasan na inti saan amang ted iti kwarta, tapagbaludan titong palna. Pasensya kan Sante, awam pa'y maitad ka na kukang ka atanay. At da ginatang nakasapulan ti may sapay nga anak na. Apay ngay akasta, ununa nakit din di putot na iti kabit na, ngamtay original a putot na. Sana mabalin ayan na takasaritak man. Nagawid da di probinsya ti asawa na, Sante. Into no may palalawas ti sublida. Kan may sa, nabakante ti anak ko iti manungal daw. Sana nakatrabaho. Kahit problema pa'y nga roday ta, problema na Sana balatan ang tadmutan iti kwarta idi na panalawas. Marigatan kami ni tararamidem. Nagdoblema kami nun ti daw-dawata makwarta kang kuana. Katsigod mo't akasta tar aramidak. Mawatam kumamot di anak ko, Sante. Ay, sana mabalin ti kasta. No kastamot lang, idarom ni Lure ti anak mo. Dakkal ti karbangan na amang idarom iti anak mo, tanag kasarda. Gan, anyat mabalin tayo ngay no talagang awan nanang. Alangan mo't nga itid ko amin akwartak ken kwa na, kat adamot pamilyak. Gan may isa, binulan mo't nga dahit itid ko. Ti kayat nantumot kat alaan na amin akwartak. Madimot ati kasta. Ay, naitangarod mo ti ko na kanak ko. Ngam di na mawatan. Kasta unay apong tot na, agdarom ka no, kay din. Gadbayan nyo ano agdarom dananang. Awan mabalin ko. Agdarom no agdarom. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Hello, Loray. Agawid ka pa ilaang, takuyugan ka mapan agdarom. Ha? Apay, asino ti darom tayo, tatang? Ni Gary idarom mo, tada babae na. At dakarbangam nga agdarom. Tanagkasar kayo. Sikat illegal nga asawa na. Apay, sana yamang mangtad iti sustento ti anak na. Mangmangtad angam kurang. Iso nga idarom mo kidde. Kaano nga agawid ka? Plano ka talagang tagawid, tatang. Tadya ko ng trabaho. Ha? Ala. Dito'y kantong nga agsapol iti pagtrabahuam. Basta agawid kan. Takuyugan ka mapan agdarom. Marwam da dya lalaki. Adda kamin, tatang. Ne. Adamot ka duam. Kan masikog ka. Uwan, tatang. Kadwak ti asawak. Ni Indoy. Naimbag na orasyaw, tata.
Damot gayam asawa mon Loray. Apay adi mo imbagbaga. Amok nga minadiyo kayat ang makiasawa ak manon. Iso ngayon limod ko, tatang. Mala, umunag kayon. Naulimag kalakay, apay. Ay, di anak ta. Masikugmutan. Anyat mabalintang ay. Adda ditan. Kasano? Patuluyin nyo pa'y ayat ti mangidarum ken ni Gare. Kasano patuluyan may. Kat masikugmutan di anak ta. Awanan karbangan ng agdarom. Tanaki asawa mutan iti sa balay. Ay, anyan ti kastoy ang nagbambanagan ti estado da ken ni Gare. Talagan sa nga awanan namnama ang maurnos ti amin kadakwada. Diyak kaya tinaramid ti anak ta. Imbaga kasinaan ng Janubyo na. Ngam nasukir may. Ay, sapay masikugan ni Lore. Makulkul ti ulok bakit? Diyak ammo taramidak. Alakit bayabayan talat ta ti anak ta ah. Bagbagaan talat talakay. Ikararag ta asapay kuma. Tamaurnos tumot laang ti amin kadakwad akin ni Gary. Tata Sante, ay na, tata, Nay, apayan maray. nadisgrasya ka numot ni Gary idi namin sa nakalman, kat natay ka naun. Anya? Tatang, tangay balo akmeten tanatay ka nga rudan ni Gare. Mabalin mi mo't siguro tagkasarkan ni Indoy. Ha? Kitadakada kayo na ita, anak ko. Basta ikarem, adi mo baybay ante anak ko, Indoy, Kastamatan ka na kita pukok. Hoy, tatang. Sapay ko ma, tamaibilang mo kaspudno nga anak ti inauna nga anak ni Lore. Sakbay nga agsubli ni Indoy ijay syudad. Agkasar kami pa nga umuna, tatang. Ijay nga mintayan ti trabaho na. Kitadakada kayo na ita, anak ko. Dawat ko, asapay ko ma, tanaragsak kayo iti agnanayon asa nga pamilya. Nagkasar nga ro dalori kanta asawa na ket maragsakan ta nakatumpong ta anak ko'y tinasingpat alalaki. Ket no mapampanunot ko mati naramid ko'y ti kalabas makonsensya ak. Tanatay ti sigod a manugang ko ajak man lang nakapagkidaw iti pasensya kan kuana. Gapo iti panagbalin ko arupat kwarta iti kalabas. Limasin nga ro den iti pagnaadan dalori kanta asawa na ket ita naragsakdan asa nga pamilya. Alakastan, tigayem mo Santi. Alagagayem, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama, tugayem yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin, ni Apo Diyos ti mang tarabay, kan mang bendisyon, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello, gagayam na yung nga oras si amin at timanan tigayam yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakas man ng biyanang, kantimang parpartuat iti drama abiyag ti tao, katsapay kumata di kay tupulos, mauma amang tarabay kadagiti drama tayo dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama, abiyag ti tao, ken manang biyanang a drama. Manipod ka ni Kabsat Jenny, saan napod na nagantin tayo drama, ngamsakbay ti amin na makablaawa mampay, idama sa Evangelista, Renz J. Samilin, di Tabambang Nueva Vizcaya, ken Ninita Manuel. Kasi manti ko na ni Kabsat Jenny, dir manang biyanang, may sa profesional tinobyok. Ngam siya sa anak nakalpas iti kolehiyo. Ngam nagasatak ta kinayat naklat ta tinobyok nga oray awan na ilipas ko a kurso. Rogyak nga rudyag sa laysay, idi impasyar nak tinobyok, ijay balayda. Nanang, tatang, iso ni Jenny, nobyak. Naimbag nga orasyo, tata, nana, agmanuak. God bless you, balasang kao. Anya trabaho to'y nobyam nga, Jason. Padam mo ila ka di a profesional. Ha? Kwa, anya mo day tadam tamaga mon puray. Ala, umay kayon, Jason.
Ayabamon tanubyam taintay uminom iti buko Diyos ta nagsukdalak itay itinyaw. Umay kayaon. Si kamot pureng. Ilugar mo man ti panagdamag mau. Nakasangod jay nubya ti anak mau. Ngam kastakit din ti damdamagam. Mabainan mo't jay tao Nang runa no saan mo't profesional. Kahit apay, dakas ti agdamag. Di da pa'y sinungbatan day jay andamag ko. Takas ano, sampitaw ka mga ming. Kag no saan profesional jay nobya na anyat aramidam. Nagawan mo't panunot nan ngay no saan profesional ti asawaan na. Profesional janak ta. So arumbang la profesional mo ti asawaan na. Anyat mabalin mau no saan profesional ti agbalin na manugang mau. Awan maaramidam Saan ngagpampanunot day jay nga anak mo no kastaman bilang. Ayan ni Jason aya. Adada ijay likod. Uraya makapanaw jay nobya na sa munto kasarita. Di ka man makatutor ako nakaon pureng. Uraya makaawid jay nobya na asakan to agdamag takababain. Itatanagawid ang Genobiam Jason. Sungbatam ti di mo sinungbatan asaludsod ko. Padamot la ka de professional Genobiam. Anya trabaho na. Saan ang nakalpas ni Jenny iti kolehiyo na nang? Nagpatinggal iti second year college. Anya? Apay ngay. Di ka lang nagpili mo iti padam professional. Anyat serbim anak adal no awan mo't adal ti asawaam. Ang mapay. Asawaam ay aday Genobiam. Uwan ana nang. Tulagan tayo kung mga rudan ti panagkasarmi. Anya kamutan. Di ka lang nagpili mutan iti agbalin nga asawaam. Diyay kumamot padam profesional anak ko. Kasanungay makaurnong kayo no si kalat adda trabaho na. Kabailak asuportaran ti pamilya nga uray siya lang tiyag trabaho na nang. Ay narigat ti panagbiag ita anak ko. Usarum kumamot ti panunot mo Saan laaday tagatul mo ti paganandaram. Nanang. Diyay profesional ti sapulam. Gaputan na pintas. Asawa umutan nga uray awan na ilepas na. Sa nabali ata nasingpot ni Jenny nanang. Naggagat pa'y ngagtrabaho iti unag ti balay. Kan nalay ngaglutaw. Oray man gagat na amin agagat. No di matag sweldo. Awan serbina. Oray bakit abalasang ditan basta da trabaho na. Profesional akas kan ka anak ko. Nagado ababalasang dito'y lugar tayo. Puro babakit mo tabalasang nagitadda dito'y nanang. Kahit man ano ko oray tapasig damat profesional. Nagpipintas ti trabaho da, de kotse da pa'y amin. Saan na makaanak dagiti nanang? Apay, diyo kaya ti maaddan iti apo kaw. Ayos laeng nga uray awan apukukan ka. Uray taadda apukukin nila ni akabsat mo. Kaya't kumati makaputot nanang. Ay, apay, awan sa balin tay kumapadam nga adda na ilupas na muta anak ko. Awanan ti makita ka sa bali nanang. Ni Jenny laeng tay ayatag. Iso ti kayat kong asawaan. Agsagana ka, ta dumanon tayon iti mabiait pureng. Jak masango, ado ti asikaswak. Anya ko mati asikaswam. Awan mo't pakakumikumam. Kahit dagijay mulak asabong so katakti patda, tadadakkel dan. Bastit una yun dagijay patda. Ay aramidem ita ang tapnumalpasan. San atila ipampambarmaw. Kasarda pa'y laeng Uray sanon. Katuwan Gaputa lalaki jay anak mo, kastan ti ibagam. E dinto nga jay anak ta babae. Kasta unay panangidagdag mo ide iti kasarda. Katuan tadi adal jay nakiasawaan na. Pada na nga adda na iturpos na. Unang di namat na ipakat ti inadal na. Ta pinagsardeng mo ti asawa na. Ta mumait ngagsasarunaw na kita anak da. Sana bali tadda trabaho ni Banjo manugang ta. Uray saan nga agtrabaho jay anak ta, agbiaglat ta. Basta agsagana ka, ta dumanon tayo. Awanag, ta do pa yasaw.
Nakamamuan na nga iti day dyan nobya na nanang. Diyak mo no sa dino tinang pidpidutan na iti dayja babae. Ginargari na siguro di kapsat mo. Siyempre, napintas. Iso ti naramat na apinang gargari ijay kapsat mo. Ay, kaasimot nga rod ni Manong Jason No isuntula ang timang biyag iti pamilya na. Wan nga rod nga manyangay nga rod. Kas jay mo ti pinili ng asawaan. Awan mabalin na. Nalpas ka na nga nun, Andro. Agawid tayo no nalpas ka. Nay, nagsapan. Kada pa'y may kadua programa no madamdama. Inton bigat tayaw nga agaway. Makipagragragsak tayo pa'y mo't iti kasar ti anak ta. Kasano ang makipagragrag sakak kat sa anak mo't anaragsak. Unay ka na ya. Nalpas lang arod ti kasaran, kasta pala ti ibagbagam. Mayat ka man kun saan. Manugang tan ni Jenny. Umuna kami nga agawid dun. Maudi ka no di ka pa'y agawid. Pagluganam nga rod nga agawid nga ay. Makilugan na kada merse. Agawid da ka nun. Tamapan da ipa-check up jay basit nga apo ko ta. Taggurigur matan. Aya. Ala. Makilugan kang arudan ta maudi akpay. Kababain mo no tumakyas tay amin. Ang mga no ada may baga da balayaan. Jason, ada nadlaw ko kininanang. Di naksamot kaya't aparakan ka. Bay-bay am ni nanang. Di mo ikaskaso, Jenny. Style na latikas jay. Kaya't naka-apara kanyak. Manipod ng rugiti kasarta. Aging gaanalpas. Nakamisuot latta. Di pa'y matagtagari ang pulos. Amok asaan anaragsak iti kalkalpas a kasarta, Jason. Di nakayat aparakan ka. Marikriknak dayta. Di mo ni kaskaso ni nanang kunak mo. Mairuam kan tumot lang itikas dya nga style na. Paspasinsyam la ko man ti inak. Ipagpagapom kanyak ang asawam, ha? Kan oray ti kapsat mo. Kas lalikliklikan na. Madlaw adinak kayat akasarita. Di naksamot kayat ngagbalin nga ipag. Saan man Kaya't naka. Siyempre, nabit kay pala nga agaam mo. Ngamin to nakbaybayag. May pasig yung tumot lang ti bagiyo iti tunggal may sabakit. Awan pa ni tatang nanang. Awan pa'y nga rod. Nalpas lang nga rod ti kasaran. Ngam di pa'y la agawid. Bantayan na siguro jay manugang na. Amang ano sana pinalubusan ni Manong Jason Masurunak. Noan niya launay nga tatibang bantayan jay amam ijay Kasla agraraman nga pakasar. Ala ka urayan yung latan Paawid siguro day jayan. Nanang, agawting tayo man inton kasangay ti inaw na nga apo ko yo. Kaya't nakano nga minti mapanaglangoy iji baybay. Ay katun kaano aya? Inton maminsan abigat nanang. Ijay tayon to na selebraran ti kasangay ti apo ko yo. Ay katun na anak ko. Agbalon tayo, wano? Nagrigat mo't nagluto iti mabalon. Ijay tayo itong agluto na iti kanan tayo. Ay kat mabalin lata Sana bale, taad da jay asawa ti kapsat mo. Isunto ti agluto. Uray tabagbagay na mo ti kasta trabaho. Gumatang kayon to iti mailuto. Tapaglutuan tayo jay asawa ni Manong mo. Ala, tulungan kan nga gluto, Jenny. Kasi kamay. Itay ka pa'y ako manuti dita. Ayos lang, tatang. Awan problema. Awan mo't nga mindananang iyo kan ti ipag mo. Napandanag didigusan. Kat na ditay pa'y nakalutaw. Didak pa kadanagan dito, tatang. Kabaila. Pasensyakan naipasubukan. Nakaturog mo't nga min ni Jason. Uwenta na banlog ang nagmaneho, tatang. Bayan nyo ang maturog, tapno makainan na. Mala, siya kung timang ituno dito'y bangaws. Andraw, anyak kukuam di tagay. Umay kang digusan Wayne, madamdama akton nga agdigaos. Agdigos kay laay. Iso nga ron nga may ka dito. Tapno ag-enjoy ka nga digos.
Anyat di mo mapanawan di taya. Tultulungak nga ron to'y manugang ta, tanay, kaasimay. Isulang taglutluto di taoy. Anya nga rod ti imayan na ngay no saan nga gluto. Alan tatang, ingkay agdigusan. Baybay andak dito yan, kabailak. Umay kan, kasano ang maka-enjoy ka ngay no kasta? Darasem! Right. Apay ngay nakukos mo amin nga ap-ap ti kama kan kurkurtina. Namurang dagito yun, masapol ang malabaanan. Ay, aglaba ka. Saan? Ni Jenny ate aglaba. Anyat serbi na nga gigyan lang dito'y balay ngay, no saan nga aglaba. Kanyag mo dagita ulis ta, tay palabatan. Bay amta siya kung ti mangilabay ti ulis ta. Yag mukit din, apay aya akasta ka. Ipadlaw mo launay nga isakit mo dyan manugang mo. Wala. Adakit dilimod apa naggustom kan kwa na. Oh, naimot ti kasta pa nagsasaumaw pureng. Nagalas ti ibagbagam. Masya naklakin kwa na, ta baon kala baon kan kwa na. Sa nagaputan nagagat kat baon kamot ti na baon. Kataganos takasta nga ron ti kay batugan na trabaho. Diyak amukan ka. Anyat ko na dito'y balay ngay, at senyorita, ha? Naglalaingan nan ngay. Kumusta ka dito balay, Jenny? Mayat mat, iso na lang ang tamabanugak no adda ni nanang dito eh. Di na ngamin kayat ang makita nga agtugawa. Di kayat na, agtrabaho ak akanayon. Agdalus, aglaba, kasyay. Anya? Ngam di mon ungtan, taamangan no ad-adda aguraan na. Una yan ni nanang. Ala, paspasin siya ang pailang. Sana ba tagsapolak to iti pagabangan ta inton day off ko. Ta umakarta ni ti pagnaadan. Agpaiso, Jason. Wen, amok ti trato ni nanang ken ka. Madlaw nga da paborito na manugang. Awan ngamin na ilepas wa a kurso, Jason. Iso akas jet itrato na kanya. No nalakala ko matimang sermon iti bakit inaramid kon. Hanggang baybay akman langan. Palabsen talatan ta umakartan to niti pagyanan ta. Jenny, mapan ka man ijay balay da mercy, taing katulungan nga agluto. Kasangay nga min jay may kadwa nga anak na. Kanay, awan katulungan na nga agluto. Ay katun ananang, Ngam nay, lepasem pa jay lablaba ama, di mo panawa na kasjay. Numalpas ka, sakan tumapan. Irwar mo man nagiti karne kan natang dita ref, Jenny. wan ipag, No may ruwar mo, ugasam ton dagiti dadakkel a kaldero, tapno da paglutwaman niya. wan ipag. Anyat una malutuan ngay. Pansit wenno spaghetti. Kumpormen ay ipag. Alang aron, di pansit latan. Manggalip kan tu pa itinatang may sagpaw Si kanti makaamot na nalaing ka mga gluto, saan? Ay uwan. Kabailak amin dagita nga aramidan. Nasayat nga rod. Ala, makamu ka nga rodan dito Agdigosak mampay. Addan na sa pulan mi pagnaadan mi kani Jenny tatang. Iso lumasin kami niti pagnaadan. Ay kay adda ka na kayo dayta anak ko. No siya kayat ko tapno makay na namot ti asawam. Ha? Grabe ti trato ti inam ken kuana. Tub-tub nga rek mait angam apain nak. Sabay bay akaw. Iso nasayaat no lumasin kayon ta may mayat mutlaang. Ngun nga ron. Amok na itangar aramidan ni nanang. Ngam jak kayat ti makidiniskutir ken kuana. Isa lumasin kami langan tatang. Sinugsugan siguro jay asawa na, iso alimasindan. Oh, agatap kamanay nakunak. Kahit agpay sumat. Katday jay mat nga anak mo. Uto-uto mat. Paspasurot ijay asawa na. May mayat mutlaang no lumasin dan. Tapno amuda ti adda ken awan. Awan latam mo kon. Sigurado asaan ang makaurnong dagijay. Tamay may salat ag susweldo kadakwada. No kayat mo, ituloy mo ti panagadal mo, Jenny. Pagadalin na. Wala.
Uray, tad wala nga natawan agturpos ka ni ti kolehiyo. Ha? Kaya't ko nga magastusan ta. Sana balin tinapatag. Mailagpas mo ti kurso narugyam. Kaya't ko launay Jason. Sana bali tawan pa anak ta. Kat agyaman nak no pagtuluyan nak nga ag-eskwela. Lakay. Nanang, pag-isi-eskwilaan ka nung magayam ni Manong ni Jenny. Ha? Kastaya. No kasta nga rod, no makaturpos, alaan nanto amin asweldo ni Jenny no agtrabahon. Siyempre, kwarta jay kabsat mo ti pagadadal na. Husto mo't kit diyan no maka-eskwela. Tapno ada katulungan ni Manong agtrabaho, Nanang. Nagswerte talaga day dya at Jenny iti kabsat mo. Nasingpat nga minunay ni Jason. Ken, love na ngamin unay di asawa na, Nanang. No siyak lamay sa, uray di na kuman pagadalon day dya babae. Taditay amo ti mapasamak iti masungad nga aldaw. No ngay panawan nanto jay kabsat mo. No ngay aglalakin to. Congratulations, Jenny asawak. Agyaman nak unay kan ka, Jason. Gapukan ka, naragpat ko ti arapaap ko. Nagsaya at kang asawa. Para mutla katatada ito, Jenny. Para ti buklen ta pamilya. Un Jason, kat ikarik, jak sayangan ti panang paadal mo kanya. Ika gumaak ti makapasa iti board exam. Kat no makapasa, sumapulak adagos iti trabaho. Kasino nga tato'y umawag? Hello? Hello? Di ka di asawa ni Jason daytoy? Wan, madam. Apay ka di? Asino daytoy? Madam, umay kayo dito ospital. Ada dito di asawam. Intaray na dito ospital ta na disgrasya ka no itilugan. Anya? Awanan. Sana ko na makapag na Jenny asawak. Ala, san abalin? Tinapatag na ispalkan iti paggad. Kapilitan a pinutad dadag iti sakam. Tanapalalo ti pan nakadang randa. Gapoy ti pan nakadisgrasya. Kasano pa itan? Diya ako na makatrabaho. Di mo panunutan dayta. Di ka baybay ang Jason. Adda aklaang ditoy. Siyak tagtrabaho para iti pagbiagta. Apay ngay akas tamot ten tinagbanagaman ako. Di saan ka na makatrabaho, Manong? Wan agtali na daklatan ani ti balay. O naya. No apay mo't ngamin asikapay tinakapasamakan ti kasta. Kat nakasingsingpot kamot a tao. Wen nga rod kaasi kamot, Manong. Sana bale. Tanda ti asawak amang ipatpatag kanyak. Patyag adinak baybayan. Sapay la kumaa, tadin tumauma ang mga sikasukan ka anak ko. Sapay la kuma, tadin na kanto panawan. Mapanak man ijay balay da Jason lakay. Inak man kumustaan jay anak ta. Ala, mapankan, tas sumublatak tumot ang mapaninton maminsan. Tanay, makumikumakpay ita ijay talaon. Ala, tanay, kaasimot jay anak ko. Amangan nubaybay-an jay asawa na. Saan mo't siguro? Imposible mo tabaybayan na Asawa na nga ron, baybayan na kitday. O, adto yan ti kanom Jason lakay. Mangan kanuan. Adto mo ti danom mo. Agyamanak bakat. Ala, ingkapay agsukat, ta siya akong ti mga sikaso kin ni Jason, Jenny. Alaman nga rod nanang. Kagap-gapok ngamin iti trabaho. Nasingpot latamot di asawam kan kanak ko. Saan mo't anagbalbaliwan niya? Saan nanang? Nurumwaritag sapa. Ilutuan na ko ni ti kanak aging kay tal daw.
Ket no kastoy amalem, itik outan nakmatan iti kanag. Ay naimbaglakit din ta nakatumpong ka iti nasingpet nga asawa. Wan nga rod nanang. Oray kastoy kinagtong palak, naragsakak latta. Tanasingpet kan naasikaso ni Jenny kanyak. Kan naimbag ta intuloy na ti panagadal na idi. Iso itan tagtrab-trabaho para iti pagbiagyo. Wan nga rod nanang. Iso anagasa taklatta. Tanakatumpungak iti nasingpet nga asawa. Ala, mapanakon Jenny balasang ko. Mabati kayo man nandito'y dagusyo. Wan ananang, ket agyaman kami ata nakalagip kayo nga imay. Wen ata kayat kayo mo't ako mustaan. Katagyaman aken ka. Tadi mo baybay anti anak ko. Pagrebengak ti mga sikaso ken ko nanang, taasawak ket nga rod. Ken ay ayatik latta nga oray kas jay ti kasasaad na. Agyaman ak. Kat pakawanan na kuma. Pakawanan na kami no adaman saan anasaya at ngem pagpakita mi iti kalabaskan ka. Ha? Mababain ak kan makonsensya ak balasang ko. Ay na, awan kanyak dagi jay nanang. Lipatin tayo kumanday ta. Apay no agsubli kayon ijay balay. Tapno matulungan da ka ang mga sikasukin ni Jason. Ah? Di ka madanagan. Tasanan ang maulit tinaalas at ratukan ka iti balasang ko. Kaya't da ka atulungan. Iso ano umanugot kayo. Agsubli kayon ijay balay. Ala nanang, tapagsaritaan mi anaimbag kin ni Jason dayta. Imanugot nga rod da sawak ngagsubli kami ni iti balayda, iso nga itaada kami manan iti balayda katugangak, kat kaasin na simingpatmatan ti babae a katugangak, kat sa anak ko na yan na marigatan, dadadan na katulungak ang mga sikaso iti asawak, nang rona no adaak iti trabaho. Nakitak no kasano ti panagbabawi ti katugangak ka babae, kas tamatan ti ipagko, iso nakaragrag sakak tamayatan ti linangan mi. Alakastan, dugayem mo, Jenny. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan na itapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Pakaragsakan ti gayam yo ti kanayo na kadayo amang subsubaybay wanumang padpadaan kadagiti drama tayo amanang biyanang ken biag ti tao a drama. Dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan man ni Kabsat Angie saan naapod na nagan tintay drama. Nga makablawa mampay dagiti sumaganad. Karas family dita Pangasinan manawag from Jacob. Lisa Duldulaw, Ken Eunice K. Tripolo, Ken Ripolo family dita San Manuel, Pangasinan. Kasi man ti kunani Kabsat Angie. Dear manang biyanang, kay kayat ko launay ti asawak, tawan lang arodan trabaho, manugalak pay, kat imbes ngaong tanak, saan ta suportaran nakpaykit di, takanayon nakay kan iti kwartak apagbisyok. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Ay na, Angie, asawa kaya. Angie, ayayatan ka. Ni, apa yan? Anyat mapaspasamag kan karani. Angie, I love you talaga. Tandaan na masikalang ti babae nga ilayat ko itinapod. Iso sikatin ka sar ko. Tasika talaga ti love ko. Ah, kat api nga rog nagsangsangit ka nga Ay na, Angie, aya. Nagsingpat ka nga asawa. Nadungo. Nasikaso. Kan kang runaan itamin man nakahawat. Kan siyempre, nakapimpintas ka. Di ka nga rod agsangitan anyat sangsangitam aya. Isang sagitang araw, tinalao sa panagayat ko ka. Sika lang, tayo ayatek.
Tandaan na makalayon dayta. Nala, husto nga rodan, di ka nagsangit. Kasla ka lagbagtik. Anjay! Agkari ka kanya ka. Ngaurayan niya't mapaspasamak. Di nagsensinaan, Wan. Di nakgurgurahan. Di nakapapaan. Apay, adaya rason na pangguraak mo na pangapaak kang karani, kawamot. Anjay! Nalain ka kagpulusan. Tay tuloy ko mo tintararamida ki di kusina. Mangantan to no madamdama. Nakaturog ka na, Anjay, bakit? Saan pa'y? Alalaag pa'y laang titurog ko. Apay aya. Anjay! Apay, agsangit ka manon. Anjay, asawa kaya? Amo ka man nakahawat ka. Amok alab na labnak launay. Sopat siya kamawatan na. Kan mapakawan na. Anyat kahit mo asawan. Anjay, mapakawanan na ko ma. Dabasol ko kin ka. Ngamkit de, jak ing gagara. Na ilaw anak lang. Apay, anyat basol mo. Kuha. Mabuti nga ka mga ibagakin ka, Anjay. Ang mga nusina anak. Inton bigat langan nga ibagak. Ay, ibagam itanta ni Jakon makaturog no di mo ibaga. Anyat basol mo. Kuha. Ada nang sulisog kanya. Kat nagpasikog kanya. Anya? Ala, tungpaan na kanji. Dalugan na knuso. Kabilin na. Tapno maikarok tinagbasulag ka. Nakasaganak amang ikaro itinagbasulag. Sino ti sinikugam? Jak sinikugan. Iso tinagpasikog kanya, kanji. Sino nga rod dayta, babae? Kwa, taga-ili. Namamok iti FB. Anya? Paya naramid mo ti kastoy kanya krani. Awanan kay ti bain. Binartaknak na niya, babae. Sinulisog na. Dandanibay kat itaray na ka. Ngamjak impalubos, tas ikatayatag. Anya? Wow! Naghimas mo't tilinuto mo, Anjay, bakit? Ala, agar mo sartan. Apay nagpintas kalat tao re kaririing mo, Anjay, asawak. Mangan ka din. Kagura na ka di, Anjay. Siga, no sinaanak. No sinaanak. Asino nga iti mangbiyagkan ka. Pangalaam nga iti ka ng bakit. Amom, mas asyanakan ka, Anjay. Ngamin, awan trabahom. Awan na ilupas mo a kurso. Isa amarigatang ka asumapol iti trabahom. Ay, Kano'y darumnak, awan maramidak. Maikatak iti trabaho. Awanin pangalaam iti kanam lumabalodak. Kapilitan ngagtrabaho ka. Kan naimbang numakasapol ka adagos iti trabaho. Kan awan ton pangalaam iti pagtungit mo. Ay, well, atoy, kwartam, imbagla a pagtungit mo bakit? kat anyat ko na jay nasikugam ngay. Diya ka mo, ilamlam mga ngaminan. Ay. Pakawanan na ko man bakit? Promise, diya kon ulitin ti kasdyang inaramid ko. Ipamaysakon ti atensyon ko ken ka nga asawak. Tao po! Umay kami man! Ni, anda tao. Sino nga tada kita bakit? Diyak ka mo. Mabitla ang tay nakitaan. Si kakade ti asawa ni Ranel? Uwan, sir. Asino kayo kade? Kadwak to'y anak ko asinikugan ti asawa. Loko dahi tang asawa. Inalilaw na tanak ka. Binulbulilikong na. Sa idinasikugan na, itarayan nan. Heh, ayan tinalaing asawa. Ay, adda di taunag, sir. Umay kayo Dumanon kayo. Di taunag ti pagsasaritaan tayo. Parwaram ti asawam. Ta dito'y ruwar ti pagsasaritaan tayo.
Ay kwa, ado nga mintiman nakibiyang akaro ba dito'y sir? Iso nga ija unag kumanti pagsasaritaan tayo. May mayat numangag da. Tapno maamuan dati inaramig ti asawam. Tapno ammuman niya. Di na imbagbaga nga da asawa na. Ti imbaga na dito'y anak ko. Baro. Iso nga inaklon mo ito'y anak ko. Ay, umay kayo nga rod sir. Di ta unag, di ta balkon ti pagsasaritaan tayo. Sige, parwarem nga ron ti asawam. Takayat ko ang makasarita. Di kay madanagan, tata. Jak pagtalikodan ti pagrebangak ita nakyo. Mangtedak iti suporta. Rumbag lang. Tanay, amumat nga awan trabaho ti anak ko. Laglagi pam amabalin ka nga idarom iti kastangin na ramid mo. Taamumat nga 18 pailat tawan ti anak ko. Ngam impagpagapok dito anak ko. Tadi na kayat nga idarom ka. San ka di, sir? Didak idarom, sir. Ikarit, jak baybay antisikog ni Mina. Wine, basta tong palam na itakarim rani. Tali, amumat asan kami abak nang. Uwan, tata. Alang araw, mapantayo iti barangay ta pagsasaritaan tayo anay bagday tayo. May mayat no adda kasuratan a pagpipinirmaan tayo. Kat, anyat planom ngay. Di mo aksyonan ti naramid ti asawam a panagbabain na. Di mo idarom. Saan Kat no isunto pa'y ti dandanida indarom. Taag 18 pailaan di nasikugan na. Kat mayat no idarom da. Tapno mabalo doon. Namin anon ngay naramid na ti kasta. Kanayon nga agbabae jay asawam. Ngambay-bay amot ngami. Di mo idarom. Ay, panunutan yung mat-ananang. Awan trabaho. No idarom ko ni Rani, kat mabalod, pangala akon nga itilamutak. Siyak tagbalin akaasi nanang. Ay na, apay ngamin a problema day taya. Kat napigsa ka mo. Agtrabaho ka ngamin tapno adda kwartam. Nagrigat ti sumapul iti trabaho na awan na ilot pa sa kurso. Masadotak ko namkit di taday talag tungtung iti pagalistuam. Imbes atulungam di asawam nga agtrabaho. Saan tasabali mo aramidam? Anya kumatrabaho ngay, awang nga ron mastrakan. Adono kayat, masadot ka laeng, iso akasta ti bagbagam. Limagasot yuman kay dinanang. Paggatang ko iti bagas, bayadak to. Ingka mangala iti bagas dita kusina. Ado ti bagas dita. Kwa, jay red rice ti gatangag. Ay na, dinak man utu-utuan. Tadinak mautuitan anje. Red rice nga. Pambar mula dayta. Pagtungit ko kunamkit diya. Saan mo, Alan 500 lang. Awan kwarta. Awan 500 ko. Hello, nanang. Kat, kumustandaan di kan ti asawa na? Iso da pay laang. Ay katwa na anak ko. Kunak ngarod apanawan nan. Ngam di namat kayat. Di na pay lapanawan day ta nga asawa na. Namin anon anag babae. Sa ita, nakasikog pa yan. Swerte na pailaeng tasanda ngayon darom. Basta suportaran na kano ti putot na itirwar. Kat, kasano daytan? Maksayanan ati sweldo ni Rani. Addan kagudwan ni Angie iti sweldo nila kay na. Katwan na ay aywan man kit di jay adim nena. Ibagam taga-brood mo tun. Alaom di tayan mo. Ay na, nabayagan na kasta ti ibagbagak, nanang. Ngam di namot kayat. Di na kanumapanawan ti asawa na. Ay kaasilang jay adim iti sidong ti asawa na. Kanayon na alukon. Di namot kasyan ti bagina. Ibantay na mga aming. Kat, agsugsugal pa eh. Wun inaldaw amapan ag eskwela ijay tungitan. Inaldaw alubabas dito'y balay. Kas lamang opisina ta inaldaw arumwar. Rumwar iti agsapa, ang awit iti malam. Naimbag man, tada ka na yun kwarta apagtayana. Ik-ikan mo't di konsintidor ng asawa na. Kas jay tiwagas ni Rani, tapno saan ngay darong jay adim. Paput-putan na iti kwarta na, tapno adda pagtungit na. Kan tapno saan ang makapalag jay kabsat mo. Anyan? Saan nga gawi din ton rabi, nena?
Wen, tani, adda outing mi kadagiti katrabahwak. Agpa-outing ngamin ni Busme, kat masapol amapan kami amin. Anya? Mangibati ka mga rod iti kwartak tani, awan karga Jeref. Wen, bakit? Danag mo na ya. Atoy, ninayunak, tapno adda pagtungit mo. Ay, thank you lakay. Ay na, manutikas kan ka nga asawa. Saan ka kontrabida kanyak nga asawa? Siyempre subsubadak lang, di kinaimbag mo kanyak, bakit? Di nakmut kun kontra ni tara aramidag. So ano saya at kamot nga asawa kanyak? Wen, gapot ta ay ayatan ka unay, Rani. Kasta agmut ken ka, Angie. Naimbag no di nakasapulin di asawam. Numaturog ka dito'y dagos ko. Saan? Tainik ka kiti pagtungit na. Anya, di mo pa lang amin sinaan. Kunam kanyak idi, sinaamon apaman ngag sikuga. Wen, di ka madanagan. Di ta pa'y mabalin apwersaan ita, taamangan no agdarom. Masapol nga al-altitek pa'y laeng. Tapno saan nga agaramid iti jak magustuhan. Isungarod akanayon ka apaputputan iti pagtungit na. Tapno di nakpakibiyangan itanyaman nga aramidag. Saan nga amo ni tatang ko ngagtultuloy latta ti relasyon ta? Ti amo na, nagsinatan. Di na ngamin kayat nga ituloy ta ti relasyon ta. Nadlaw ko nga ruday ta. Paputputak samot iti kwarta tapno kanunungan na ti relasyon ta. Ay na, di mo maala ni tatang iti kakasta awagas, Rani. Saan nga agkuri ti kastakan ko, ana? Alang arod, ilimod talatan ti may paparangkada ta. Jak ngamin kabailan ti maisinaken ka, Eloisa. Ay ayatan ka. Apay, di kang payagawid, Angie. Sumipngetan. Ureg patpat nagak dito sugalan, plabya. Uray tawa mo sang putak iji balay. Apay di asawam ngay. Adaw tingda. Umyanda ka no iti papananda. Anya? Ay, agbati ka nga rod. Tagawid akon. Jak mabalinta agpuya. Tabawal kanya. O sige, plabya. Mabati akpay. Padwag pa iti kwartak. Nakaawag ka matmanang. Wan, tanagalas ti madamdamag kung may papankan ka. Sugalan ka nulaktan ti ayuyang mo. Apay, awan arapaap mo iti biyang. Anya paylat sa pulag ayakat sa anak mat mabisbisinan iti sidong ta asawak. Maipay na mat amin ng kasapulak manang. Jak aglanglangan amangan. Kat kontento kan iti kasta ang kasasad mo. Katwanan Asi ka sumon kit di ti papeles mo, taga-brood ka matnan. Umay ka dito'y ayan ko, ta isapulan ka iti employer mo. Awampay mood kung agtrabaho manang. Kan ora jak agtrabaho, adda ti asawak amang biyag kanyak. Ay na, di kan mang namnama iti asawang. Masiguradom ayang nga agnanayon asuportaran na ka. Nang ro na ita, taaddan putot na itiruar. Pampanuynuyang ti asawam iti kastangar aramidan na. Di ka agaramay, iti aksyon. Anya ko mga aksyon aya. Nalpas lang arod ti saritaan nun. Sininaan nan di babae na. Diyla suporta ti ubing ti habol da kan kwa na. Sardengam nga rodan ti kastang aramid mo. Numasadot ka nga agtrabaho, agtalinaad ka lang di tabalayo. Saan aday tamapan makisugsugal tar aramidam? Makaburing mga rutagyan iti balay manang. Isarumwarak mo't makapabagtit tawan kasarsarita na. Pakaragsakak ti kasto yung araramidak. Isabaybay andak ka di. Angie, bakit? Mga laki ti kawas ko. Tani, kurang di binalon ko. Papanamanan. Ada seminar mi dya Manila. Medyo mambayagan kami ijay. Ang mga numakabulan mi ijay. Anya, nagbayagan ngay. Huwag nga ron. Ngam di ka madanagan. Tay batyan ka iti pagtungit mo, Angie. Ay, nayunam nga ron atan mabayag nga awang ka. Huwag, di ka madanagan, Angie. Ay na, di mo pa lang amin panawan di asawam. Total, awan mat anak yun. Huwag, mapasamak to day tayo, Loisa.
Ngamurayan ta ti umno a panawon. Sana bale, tamabayag manin nga agnaudak dito'y dagos mo. Makadin na kayo iti anak ta iti napaot. Kastoy ko man ngagna na yun. Duanton ti anak tarani. Kasapulan minton at talaga ti presensya. Wen, mabukudan dakton, Eloisa. Basta urayan ta ti umno a panawon. Ha, ato tao. Eloisa, anak ko! Lukatam da ito! Ha? Ni tatang. Hey! Ala, apay akilaat ni May. Sigod-sigod ngamin no umay ni tatang dito'y dagos ko. Umawag nga umunawan no ang text. Kasano nga rodan? Makita nak dito. Urayan na. Anya ko ma. Di ka madanagan. Tailaban ka iti ama, Rani. Naimbag nga oras mo, adeng. Agsarita taman, taado ti kayat ko adamagan kan ibagakin ka. Anya day jay tata? Ala, dito tayon balkon nga agsarita ta naparpariir. Agtugaw kayo. Agyaman na. Amom ka di tararamidin ta asawam. Tauray sakit kam-amok lay tay agsapa. Tate amok, nabayagan asininaan ti anak ko ti asawam. Ngam saan magayam? Agtultuloy mo lat tagayam ti relasyon da. Bagbaga ang mamadya asawam, taadaywan nandiyan ako. Diya ka mo day ta tata. Kunana mo ngamin asininaan nan, manipod nagsasarita tayo idi. Ulbud dang agpadpada. Kat numasikog manan diyan ako. Anya? Mariribo ka nak. Diyak amo taramida ki diyan ako. Sukiran nak mait. Diyay kumamot ngamin asawam ti lumiklik Ti awanan ba in aranin? Makamukan noon niya taramidang balasang ko. Tanusyak, talaga akayat ko na pagsinaan nida. Inlimod da ti relasyon da. Intultuloy da, diyak amaw. Nasaya at tadakan, Rani. Amok, naggapo dito iti ama ni Eloisa. Wen, aklunak. Diakon aglibak, bakit? Masikugmanan ni Eloisa. Anya? Talaga gayam nga awan mataktak darama sa umrani. Agpilikan! No asino kada kami ti pilyam iti babaem. Ay, di na ko magurguraan, Angie. Maawatan na ko, ma. At daditan, nailawaan akon. Kanduan tun ti putot ko ken Eloisa. Isuan ni Eloisa ti pilyak. Anya? Anay ka? Kastala ang kalakanakan ka ti panangisukat mon kanyak nga asawam? Syakting kasar mo! Ngamji kabit mo ti pilyam? Di ka madanagan. Tauray agsinata. Ikan ka iti kwartam iti binulan. Saanan? Kwartam lang ta kwartam. Lading itak. Ngam na kay kadangak matan. Iso pasensya ka langan. No aramidok ti kastoy, Rani. Sigurado ka iti dayta desisyon mo, anak ko. Desidido kan amang idarum iti asawa. Wananang. Saan kan amabutang amaawanan iti kwarta? Awan tun ati mangpakankan ka. Takas tamot ti kanayon nga ibagam iti. Wananang. Napigsa akpay. Makatrabaho ak para iti lamutak. Napunwan ako na malukloko. Nasaysaya at lamabalo dan day Rani. Tapno awanan ti mairanod kan kuana. Baso niyo na apay nabanod ni Rani, tatang. No di ko mga minimpulpolong kini bakit na ti relasyon mi. Saan na kumamat nga indarom ni Rani? Awan ti sabali a pabasulam no di isumit lang. Amo na pabilyado. Nagbirok pala iti sa balay. Kan oray siya ka. Pinagsina kayo lang arud ideng. Ngam natangkan mo ti ulong. Kasanong kaming nga gina? Di ka madanagan. Siyakti makamo kada kayo anak ko. Adda trabaho ko. Kabailan kayo abyagan ka nagiti pukok. Nakasagaan ak ngagtrabaho para ka nagiti anak mo, anak ko.
Basta mailisi ka, iti pagbasbasulam. Kumusta ti trabahom? Nasingpet matladag iti amom, Angie. Wen manang, kan saan ako na amarigatan. Tadwala ang dagiti amok. Dwadala ang pagserbyak. Nasayaat nga rod no kas na. Kat nagsweldo kan. Wen manang, pinauitak mo ni nanang iti kwartana. Nasayaat nga rod. Agurnong kamat para iti bagim. Tani, awan sa bali anam na maam amang ipaay iti kasapulam. Nang runa no bumakit kanton. Isagana amday ta, tani, agmay sakan. Kan narigat ti mangnamnama iti sabali at tao. May mayat no pagrigatam amis mo ti pagbiag mo, ading ko. Wen manang, masayangan nakla ang iti aldaw ang naglabas. Ado tinasayang aldaw ko. No hindi pa ila kumaan nagtrabaho ak. Napintas ko man ti biag ko ita manang. Ala, saan pa'y anala daw ti amin, ading ko? Ado pa'y ti gundaway mo. Basta di mo baybayan, ti salun. Impamaysak nga rod ti nagtrabaho kat iniinot ang nakaurnungak katadamot na negosyok diti Pilipinas. Kat ti ex-husband ko, awanan ti damag ko kankwana. Jakon na kiasawa, isong agmay sa aklatan ng agbibiyag tanatay matan ti inami. Nga muray no kasta, naragsakaklat ta. Kat itama kumikumak iti bakery negosyok, kat maragsakanak na napintas ti kitak iti dayto pagsapulak. Alakastan, tugay mo, Angie. Alaga gayam, di tan nagpatingkaan day ta apakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manen kada kayo amin, ni Apo Diyos timang tarabay, kan mang bendisyon iti tunggal maysa.